isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, nga miti agdama kat adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet a nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya mutan. Impig sana mutan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Dinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Agawid ka ka din, Clarissa? Ay, when boss? Oh my God, tay tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, kay tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balita dumat ti taksi. Di ka din nagkadkad. Narigat ti taksi. Nang runa ito takas ito magtutudo. Ala, umay kagit din. Iti kasta, makaawid kan. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita insang pumula kay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin maning. Di mo ko nam nga agpasulad kain ton bigat. Wala kay, mapan kumanmat sa rungkaran di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Uy nga ron Dalabit na ba kumiti trabaho na? Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay dagos na. Mga lakan tungaruden ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo't tan iti maiskin manay. Ta iso ti isang put mo ijay. Wan lakay, talaga akas ti aramidag. Tadikat isupay agat gatangan na ijay syudad. Ay wala. Nangina tinatang ita nang runa ijay syudad. Iso anayunam ti alaam. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa bali mo tan adalan ti sursurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napamparno ka kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mangkita tang tumutan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Ang boss. Di ka dinagkad-kad, Clarissa. Di kagdanag, tas siyak di makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manlam mo. Amom ka di. Anakalaglag antiriknak tunggal sikat ti kadwak. Ha? Kasladyak marik na ti banog ko.
Tunggal makikita ka. Langro na, numakitak tinasamit apa nagis-isem mo. Amom ka di, asikati mang parparagsak idaldaw ko. Ay sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbaga. Alawanan, agyaman ak nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam. Kan mang parparagsak iti aldaw mo ako na, Boss Edwin. Asinaw tinakakutya apimana wanak ko. Ay kuwan, nanang. Asino day jay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Uwan, nanang. Kasla nagapuma di tadagos mo. Ay, kwa. Uwan, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso, naggapo di taunag. Apay nga da dito'y iti kasto'y nga oras. Ha? Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project may ija opisina. Kasta gayam. Kunak Ay, wag lang. gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talagang ado. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala laang itatang mo idikal man ijay taltalon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay, nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ta ko man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay naamumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaon nak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Anda kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isumay nasitkan kan. Sa dino ay tipapanam. Agawid ako na, boss. Adalang dinagas ko ginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ang matlangin. Kaya't mo ka ni, tagit tanta na rumwar. Nakaparktilukan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ijadagos mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada nga min ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita. Okay. Mawatang ka. Ang mabaling ka di arumwar tabi. Mapantala ang ag-relax. Ag-relax manan ko na, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman na, Clarissa. Walang lakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantang aruden. Narabyan ka mo anak ko. Wala nang. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ha? Ay, kwa nanang. Wan, iso tinangilibre kada kami. Kasta. Apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ha? Ne, apay mat alas sa ludsud yun day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kasla masansan mo't nga menti irurwaryaw. Ha? Anak ko, saan mo kumaasa kita hindi baga?
Angam saan anasaya at nga aramid tinaasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat tan ti bus mo. Nanang, Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma ngamin sungsungbatan ti awag na. Iso asya kaw ti inawagan na. Naibagam kanu ngamin idi namin san nga adaak dito'y dagos mo. pasensya kayo nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome nanang. Awagam kanu apaman ang makaawid ka. Adda kanu napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, Lakay. Sorry, jak na sungbatan ti awag mo itay. Remor kami ngamin kadagiti ka trabahwak. Awan parikot iti dayta bakit? Tinapatag kita, kitag sarsarita tahan. Agyaman ak Lakay. Ay, wag gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam ka no kanyak. Good news, bakit? Anya dayta? Agawid akon. Ah, Agawid akon ko na. Ket iti panagsublik ditoy. Saan akong ngagmaymaysa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? agpaiso, Jerome. Wen, Clarissa. Ay nagsayatan no kas Lakay. Law na ya. Kamaudyanan na. Agden na damot lang. Ket saan tantong ngagsinapay bakit? Ba nagapakaragsak launay, Lakay. Isuarumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka una yan. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. Anta ka di mo nagustuhan ngay laramin ko. Ipakam lang. Nakasagahan agbalbaliw para ken ka. Awan. Ngam agawi dun ti asawak. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasano ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpada ta nga adan pamilya na. Wen, yung anda na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wan, ngam aging galaang ijay dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, kat sikat ibos ko. Day talang, awanan sa bali pa'y. Clarissa, Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang ang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat. Iso an aramid tatikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagijay, Boss Edwin. yaklain pagaro pa kasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apangasim tadi na kun kuntakan pa eh. Aglinipatan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anya ngay matimakonam dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amot ibagak. Nakapimpintas gayam at halaga dito ilakay. Naku namon, bakit? Isungarod akayat ko adito itang ngagnaid. Kayat ko adito ita abuklan tinararapap ko pamilya. Kayat ko pa adito dumakkel lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman ak iti ado arigrigat kan sakripisyom. Tapno maalan ak lang ditoy. Awan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, katadakan dito eh. Agdenatan, kat awan tun apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama,
Imbag man ta din magas kayo dito balay. Wen, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga ti ayan ni Clarissa. Aday ti silid mi, mama. Madamang agdigdigos. Malmal pa siguro da jay. Oh, agto ka kayo pa ya. Tamang isagana kitinumen nyo. Urahin nyo labitin ni Clarissa. Rumwartumat lang da jay pa manamalpas ngagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati di Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a Fred, kan ante makunchita. Wan, mama. Kastaunay nga ro daragsak da. Nang runay di intig ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon, mama. Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yu ka ni Clarissa? Okay lang mat, mama. Adayo ti biyahe ngam sulit mo eh. Wan na. Ay wan, ada ka dit impagatang kukan ka? Siyempre mo ta, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak tupulos malipatan, mama. Basta da kayo tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed? I'm 2 months pregnant, ma'am. Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Doabulan ka nung inaawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito eh. Saan mo siguro? Ngamin, nang ibilang ko di panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmati doabulan. Nalapit ang nakarganak ije Pilipinas, idinagawid ti asawa. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Wen nga ron, Oh. naglukmag, iso amidyo narigata na kananipas nga ikan kuha na. Huwag nga ron, daytuyin di ko nada a made in the Philippines, born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong lagi tarapap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin ti umawag iti messenger ko. Ay, baybay aklatan. Jak sungsung-batan. Inidamnan. Ada chat na. Basag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kenchat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom ka di. Ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Ape, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya.
Kwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rudan ta mangantan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung ti pangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ni kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay. Hurain ka nga rudan ni kusina, bakit ha? Wala kay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary! Bakit? Sabong kan chocolate para kan ka. Ay wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, mata bakit? Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Ay ka, mapanta mo tag-date Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan ag-date nga daawit-awit na a baby. Ha? Date lang nga ya. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga putad na anak ta. Kat saan tamatan ang mabalintag date? Kanayunan takit di at ag-date. Iti kasta, mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Miss F, dumakdakkelan ti anak ko. Ket numingmingmingak anaimbag, kasla saan damet nga agkarkarupa ken ni Jerome. Kasla ni meten Edwin ti ad-adda akaingingas ti anak ko. Naragsak kami itan nga agdenden na iti asawak, ket awanen ti maibagakpay iti kinaanos ken kinagagat ni Jerome. Jakmet unay nagpo-post iti Facebook ko, nang runa iti masikugak agingga a nagpasngayak. Nga mas daawak taapay akanayon ti panagchat ken iaawag ni Edwin ita kanyak. Ammo na nga ta ti maipapan iti anak ko? Rabbang nakadi nga ipudnok ka ni Jerome ti maipapan kada kami idi iti boss ko, wenno pagtali na edaklatan a palimed ti amin. Sapay ko ta matulungan nak. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. No para kanyak, si kalaeng ti makasungbat kadagita asaludsod mo. Kang runaan iti amin, si kalaeng ti makapagdesisyon para iti bagim. Bagim dayta, isu nga ammom nga rod no anya tinasayaat para ken ka, ken para kada kayo asa nga pamilya. Ti panunutem kat nagbiddot kan iti naminsan, isu adi mo kuman ulitan pay iti sabali pay abiddot. No ti kunam kat naragsak kayo itan nga agasawa, sapay kuma, ta makapanunot ka iti husto, kat makadesisyon kamet iti husto. Iti kasta, kat awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. No maminsan, adda dagiti palimed arumbeng nalaeng nga itanemen kanilipat. Ngam no maminsan, addamet dagiti palimed arebeng nalaeng a maibutaktak. Ngam kas nakunakon pagayam ko, adda amin ken ka a desisyon. Agpanunot ka iti maminribo, sakbay nga iwayat mo ti addang anapanunot mo. Ket sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin a nasaya at ti tungpal na. Alakastan pagayam, Clarissa, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo akanayon iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga inta ikanbiag ita, ket nagapu ni pagayam tayo a Shirley, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem payman tinabara a panangkablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay gaputa adda kayo amang mangtedliwliwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin-inana. Shirley kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas, ajak tupulos malipatan, gaputa aging gaita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ni, asino nga'y tagwalwalis ijerwan? Kat no nalpasak matan ang nagwalis itay. Ninanang mat, kat no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang apingi nga taawalwalisan naman ang. Ay, apaya, pati panagwalis dito'y arubayan, kasadot yung aramidan, masapul adugdugyan ti trabaho yaw, sayang ti panog, di yung amo at tarimaanan ti agwalis. Ay na, ay, kimaro manan ti ugali ti katugangak. Sumana umanin bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manan ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanan na yan, tiday-dayo mo dumam dita si Kamiling. Bigbigat. Ay taman lang iwat mo, timagmagag. Ay na, dagiti agwalwalis dita di damat nga rod walisan amin, kundi walis-walis da, ngam di damat palpasan ti trabaho da. Ay, umunagak man laangan iti silid mi. Baybay ak idan nga agsarita kin ni tatang ijerwar. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Ado pa'y day awan mo dito yan. Amangan no aday jeref. Kita agman. Awan mo dito Ayan na nga Ay, naugasan mo't gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Ano ti birbiro ka, manakaw. Ay, kwa tatang. Jay man inlutok adinengdeng. Mabisinak ngamin. Mga anak ko ma. Ti amok at adupay day jay ngam awan mo't gaya man. Aywan, ano pa'y mga agpaisunay jay? Ay, iso gamin tinagsida ak itay. Kinalabak pa'y may tsak pa'y arimwarak. Ay, apa yan? Agan ano kaya? Anyaya ti berbero kanyaw. Tay din ang dengain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tawi. Ado pa'y muday jay, tay so pa'y tinagsida ak iti nang ilabanak. Dayawanan na, impakan ko ni ti asaw. Anya! Ha? Ay, Ni, apay ngay nanang. Kat no kaluto day jay.
Kun mabalin pa'y matasidan day jay. Taapay ngayon kaimpakan ni ti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan? Ha? Nagapgad asasaw miling. Kinusto mo titimpla na. Oho, laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kom iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati iluto masidam si ka Shirley. Itlog ko nam. Kino nagadumet a karni di taref. Saan lang amay may satyal daw siya naw. Si daan tayon to dagita karne kadagiti sumarsaro nung aldaw. Da. Nawatam, ah! Lakay, Apay bakit? awan ka di pa'y umdas nga ornong mo? Para ito yun niya. Wah, among matan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ayati inaramid na kan ka. Awan matkat di. Ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandani ako nagpasngay. Ala, di kagdanag bakit? Lumasin tayon, apa man na makapasngay ka. Agpaiso lakay. Wen, agam no ita, anusan ta pa ilati baki pagnaid ka dananang. Kurang pa nga minturnong ko. Saan pa ang makaanay ang makapatakdar ta iti balay? Isungagan anos ka pa ilahing, ah? Ay, mayatabyag! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anya man ang dayjay. Indak man kita kain. Anya man nga tanay ti pagal-alburutuan ni nanang. Nanay! Apay ngay asikataglablabadan far. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rombang aglabasan kat asika. Ada iti silit mi nanang, agin ina na. Again, na. Apay, nakabanugan na ngay kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad dinararamid na. Minanang met. Apay, di yung makita naglinis, nagluto, naginaw. Kinutrabaho na mo't amin na trabaho dito balay. Ay katrubang lang ah. Awan nga rod trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Hanggang pangasiyo. Tadiyo kumamot palaluan unay di asawak. Kas makita yung met. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabos sa panagbanog. Di ka nasaya ta may exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga ganak? Saan aday tagol oldag ti kokon na? Anya? Kahit po naman, sana ya. Pagsayatan namot lang, ti panagtrabaho na iti unag ti balay, tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na, di oray pumanawan dito'y balay. Apay kasta tilangam lakay? Apay kunak, adda ka di parikot. Awan, mate. Ngam agawid ka no ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Ket dito'y dan balay ngagnaid. Ha? Imawag mat ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni bakat na manipod Taiwan. Ket dito'y ka nung agdiretsyo. Agawid damatan dito'y ket dito'y hindi pagnaidan da. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat daytoy. Da itang arod ket. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun ngay nga agna dito'y balay no bilang lang. Wen nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon kadagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kentatang. Tay bagak ti maipapan iti day ta. Imbag pa ni Hilda nga asawa ni Albert, tay ikanak iti kwarta. Jay asawa ni Denver ngay, oh, pulos! Oray 5 adulaing, awan pa inyawat na kanyak, ay, surun kaon. Kung namatanag ka, pwede abroad ni Hilda. No saan ngay? Amangan no di pulos mang tad di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kun kontrad si Katsanaw, matibag kanay. Kasi kapag yan daganas Oo na yan ni nana. Nagalas ti ugali mabagatanay.
Adayumot anasingsingpot ni Hilda ngam da di asyarlay. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald kunamat lang Santa. Ha? Santa Santita. Wow! Saan nga kagkagaray? Gabi ti gayam on-unag na. Palalaw ti panangilon-lunod na kanyakaw. Ha? Ay, unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at naaya ti basol ko kankwana. Tumok nun samot sa dilangit ti gura na kanya. Bakit? Di mo lang tayo kaskaso ni nanang, ah? Hala, sobra ka din iti silid ta. Siya akong ti makisarita ka ni nanang. Denver. Alan, umunag kan kunak. Ha! Lumasin kayaw! Tapno iwasan yaw dagiti matarabaho dito balay. Talaga kit di asadot kayo na ikamkamang awan pa'y sir-serbay amanugang. Nanang, nalabos mo't una yun ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailangan ro din sungsung-batan. Ngam sa ukay lata asaw. Makapahay blood mo ti kastangar aramidan yun, nanang. Kahit tanya ko maita. Siyak ti apam. Apaan nak ngaydam. Gapulang ita asawam. Ay di nak man sungba-sungbatan nakasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin. Aglablabos kayo, nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsingpot tupay kada kayo. Ngim kastakit din ti trato yo kun kuana. Nasingpalt. Singpot kita ba isaw? Wano saan? Agin si singpalt. Agin wawalays. Ngam jay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, nanang. Pangasiyo ko, mamit. Embag pa di asawa ni Manong mo an Albert. Dakkel ti pakairanudan kun kuana. Ta asawam ngay, polos. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Pwek! Naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mo't siguro dagiti linaba. Mapan ko akasan yan. Itikas na makupin kon. Anyang itay. Ay sus, unay matlangatan ni nanang. Amo namat nga adda sinampay ko. Nagpuurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kaykayat na Andres. Nanang. Anyang Andres ti sasawo nyo, mat. Pudno mo, sana ya. Manipod ita. Andresen ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kayo mat, nanang. Amuyo mat akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatirasaon. Teko namkit day, talaga sadok ti asawam. Mga asyo, di yu kumamat ikasta-kasta ti asawak. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanyak. Tanasursurom pa yan ti sumungba-sungbat kanyak, Denbar. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti usto. Agsubsobra kayo nga minan, nanang. Limasin kam lang aro dun iti pagyanan. Ngam sumurot-surot kay latamat nga umay mang pagpabayan iti asawak. Ha? Di uray na siyak ti agpungtot. Amuyon ti ugalik no siyak ti makaungat. Isa pa nga siyo, nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawak. Bagbagam to man di anak mo siya no? Sino nga anak kaw? Kat ni Denbar Taapay ni Dimbar. Nagturad matan amang sungba-sungbat kanya. Ah. Di nakmatan res-respetuan ngay na. Taapay nga may. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Ay, amamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan mo asumong batday jay? No muna abasol na. Ang no muna si katika malay ay kasumong bat ah.
Kala pa nagpampanunot na ita siya, no? Na, Oray asino ti pagdamdamagam, saan arumbang nga inkasong basong-batan dagiti naganak mo? sikat ti kilaw ti panagpampanunot na. Kanayon apagpupudutam jay tao nga awan met madingar aramidan na ka. Makitam, pati si kakap isakit mo da dya, Sherline. Na. Nagalaskat nga ugali mo siya, no? May sakabal. Ah. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit kada tao. Siyak ti asawam, siyak ti na dagiti talong anak ta. Eso asyak nga raw ti sakit mo, nawatam! Ay, umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman nak, Shirley. Umay kuman paginanaan tilapayag ko, uray apagbiit laang. Ha? Imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nudyak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, naku na mo, nabirat. Kinapudno na kasla kayat kumita na sungbatan. Iso na lang ang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay anya tinapasamak. Idi kalman, naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nangagko asa usa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikkawil pa'y Itay agsapa, nasapa ak ang nagriing. Nagluto ak, naginaw, nagwalis sa akto nagtugaw. Ang idi agriing ni Nanang ay nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamiden na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimmasin kamin. Kat sumurot lat pa dito nga umay agsa-usao. Nang runa di ta arubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kasla igaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno day ta abirat. Nadlaw kumat day ta. Ngamjaklat na nagtagtagari. Mariknak mo ti panangisakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay baga ti asawak. Saan nga agtagtagari iso amasurunak. Itay ka pa awalis-awalis dita. Di ka mo malmalpasan nga gwalwalis. Ay katwan na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Na, Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. kanagkuna alinisam ti arubayan ti sa balay. Ay, ang tal na ka man si Kasyanaw. Na. Engkakit mangala iti posporo, tapu oram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunot. Na, may sakabay. Talagang awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua amanugang ta. Day talang agtog-tugaw ti kukuanyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sadaw. Ay, nagpatinggansan at talaga ti anos ko abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan, abiran? Agasam met tamang mangan kami itay. Ngam, igid-giddan kit din ni Nanang ti agwalwalis di kusina. Kitkitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ubeng nga adamatin nagngay na po'y manipod iti plato da. Ngamay na, sumana ukit din. Diyak kano ammo a disiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag ngayon na po'y asumanao. Ay, Diyos ko. Ay na, ugali nan at talaga ti kasjay, abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen, at dalabasit arugit a makita na, nagadun asa una, nagadun a pasagid na. Ay, imbag man tanaan anusam ti kasjay nga ugali na. Nakaimimot pa'y. Ay, masurunak. Awan mabalin tainamot nga rod nila kay ko. Ken maysa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang tamauma akmat nukwa. Ngamjaklat na nagtagtagari.
Narigat ngamin no kaap-apam ti katugangam. Ay, jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tag subli kami ni Jibalay. No di na kayat, uray isun tagbati ditoy. Pasensya langan ngam nasaysayaatan a pumanaw kami ngam ti masung batak ti katugangan ta. Agayan ayat kami pailaang idi ka ni Denver, nariknakon adi nakayat ti inana. Aging gaan nagkasar kami kat nagnaad kami iti mismo a balayda. Ado dagiti agkakasakit asao, ken pasagid na kanyak, ngam jak in kaskaso. Linmasin kami ngam isulat tamet ti ugali na. Isu ajak kasarsarita, ngamin no kasaritak makangegak laeng iti saan anasayaat. Pagyamanak laeng, ngamin nasingpet, nagagat ken responsable nga asawa ni Denver. Malaksid iti dayta isakit nakmet no maipapan iti inana. Di namat baybayan ti kasjay nga aramiden ti inana kanyak. 5 ti tawen ti anak mi ngam isupay laeng ti ugali na. Adda paborito na nga apo ken manugang. Isu nga no kasjay nga adda ok okasyon, mas kay kayat kun ti agkulkulong latan iti kwarto mi no kasjay amalpas dagiti matrabaho. Diyak amo no anya ti basol ko kenkwana taapay akasjay ti trato na kanyak. Amok asa anak met a perpekto nga inakan asawa ngam aramidak mati amin akabaalak para iti pamilyak. Jaklatan agtagtagari iti kasta saanen amanayunan pa iti gura na kanyak. Pagtaltali na edeklat ta ti respeto kenkwana kas ina ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Shirley. Ken ka pagayam, Shirley. Pakitaam latta iti nasayaat ti katugangam pagayam ko. Panagkunak saan akasta ti kinasingpet ken kinaresponsable ti asawam no saan nga insuro dagiti nagannak na. Ipakitam latta ti ayat ken respeto kenkwana. Saan amat maturog ti Dios. Makita na ti kinasinaw ti panagpuspusom asaan a makita ti katugangam. Isemam latta no kasjay nga agsangsango kayo. Pakitaam iti nasayaat. Di mo aramiden dagiti saan na akayat. Kang runaan iti amin, di mo itulok nga agsubangda iti asawam. Ngamin, ad-adda akaunget na ka no agrikyardang agina gapuken ka. Patsyak nga agbaliw tumatlaang ti katugangam. Alakastan pagayam, Shirley. Ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ken ikan biag. Ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan a Kimberly. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube. Nang runa unay dito'y programam alagipti na palabas. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti saem nga inbati kanyak tinapalabas akalman. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Ay, unay matlakit din agasgasat nga insan Jo. Nagsapa na matlakit din nga insubli ti biyag na. Daytakat nga ron. Oray kumamot na nagsakit, tanalakla ka siguro nga klunan. Ngamanyan, takastoy pa'y matiwagas ti ipupusay na. Wan nga rod Anya nga inod. Awanon ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti amin ipagroksan. No nagtangkan to mga mintiulo na. Kanayon ko nga ibaga saanan nga agmaneho no kasjay anak kainom. Ang amipilit na madlata. Anya nga ita. Isukat lang nga rodan tinangkat tal iti biyag na. Ay, wan nga rod Ang talaga akas ta tibiyag. Nalabit nga aging galaangan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos para kani Insan Jomar. Isumat siguro, tigasat na. Apayan, babe. Agan ano ka? Itay ka pa asuyaba. Wan nga rod, babe. Ay, napuyatak nga miniti rabi. Ay, sus. Nagpatpat nagkaman nga tanan nagbuy-buya ti Korean drama niya. Saan, babe? Kahit, anyay nga rin tinakapuyatam. Napanak ngamin nakilamay ijayan daroksan idi rabi. Ti ko nga insan mo, an aksidente iti motor? Wan nga rod, babe. Kaasimat nga rod. Nasapa unay ti ipupusay na. Mano ka di itahin ti ko atawan ni insan mo? 27 na lang. Ubing pa'y nga ruda. Naku namon, Carlo. Sayang nga rod. Tawan man laang imbati na apakalaglagipan kenkwana. Nasaysaya at kumaan, no adamot imputot na sakbay apimusay. Ay ka talaga kas ta ti biyag, babe. Di ta amin di turong tayo. Iso na lang, tagda umon una. Adamot maud uti. Sayang lang agpaiso. Ta saan daga manaddan iti anak kita asawa na. Nasayaat mat, tasimangpat kan alak ko. Itay da ka pa'y orayan. Oh, apay akas na tilangayo, papa. Kasla niliday kayo, mat. Kan apay anak kasukat kayo. Sa dino ti papanan nyo. Inkakat agsukatan. Tagkukuyog tayo na rumwar. Natay ka nun ni Lolam, anak ko. Anya? Kayaw awag laeng nantim alor na itay. Inuray da ka, tagigiddan tayo na mapanijay. Mala, ingkagsukatan, anak ko. Mangala kamot laang iti pagsukatam. Ta sigurado nga ijay tayo pa'y aging gamay tabon ni Lolam. Sige, mama. Urayan dak labiitan. Agawa am anak. Tapno di tayo marabyan nga agbiyahe. Wen, papa. Mabiitak laang. Hello, babe. Hello, babe. Good morning. Good morning to, babe. Anya oras ka mo may sukunan? Aywan gayam, babe. Sorry, nalipatak nga imbaga. Sa anak ngagtrabaho ita. Nagpakadak iti boss ko, ajak pay laang sumrek. Agan ano ka mananaya? Taapay adi ka sumurag. Natay nga min ni Lolak. Isungada kami ita dito yung old house. Nagawid kami dito idi rabii. Anya? Babe, makipagrik-nakit ipupusa ni Lola. Agyam anak, babe. Sorry ha. Diyak matan in-text kan ka. Okay lang, babe. I-text mo man kititi kompleto nga address dita. Taumayakin ton rabi. O sige, babe. Sige, babe. Agan anad ka ditawan.
Di ka una agbambanog. Oray na, taumayak di ta kalpasan ti trabaho. Wan, kan oray si ka. Agan anad ka mata ka na yun. Urayan ka nga rod inton malam. Ay, unay matan. Kay tabtabon laang ni Lola. Ang nataymanan ni Uncle Edgar. Wadi nga rod. E di damo. Ni Insan Jomar. Si Maruno ni Lola. Ita, ni Mat Uncle Edgar. Wadi nga rod, anak. Nagsasarunod damit lakit din na pimosay. Ay, ang biyaga talaga. Saan ang mapagpakadaan? Naku namon, anak ko. Dahito yan, di ko nada nga amu tayo, amatay tayo. Ngam di tayo amu no kaano. Huwag nga roda. Uray ka sa no, ti panaganad tayo. No talaga adim tengmeten ti oras, apa nagisugli tayo iti biyaga bulot tayo. Talaga nga awanen mabalinan tayo. Nasakit, kan nadagsenterik na. Ngam nasken nga klunen tayo ti amin. Kapilitan papa. Nalabit nga aging galaang an ijay ti intad ti Diyos abiyagda. Isong awanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti amin. Uray kasanupay ti kinarigat kan kinasakit na. Happy anniversary, babe. Sabong para kang ka. Wow! Thank you, babe. Happy anniversary to. Thank you, babe. I love you. I love you more, babe. Oh, kat ka sana. Nakasagana ka din. 100%, babe. Ayos. Apay, sa di nung amin ti papananta? Secret. Anya? Mala, lumugan kan, babe. Inta man nag-joyride. Okay, sikat ti boss ko ita, Carlo. At tuitin na po'y, babe. Agyaman na, babe, ha? Ala, magan ka lang amagan, Carlo. Adu, tinluto ka makan. Wananti, nagaduman ngagpaiso tinluto yun. Kasta ti kinagagat ni mama nga agluto, babe. Kasla pa kanan na ti may sa barangay no gumagat nga agluto. Kasta? Lumukmagak gaya matagos no dituya ngag night, babe. Pudno dahi ta, Carlo. Amom, kastamot lang kat tibagbagik ide. Ngam nagasawa kami ni mamayo. Di makalan ti buksit ko. Wala, tanarawat ka ba't gamin amangan lakay. Kasano, kat naimas kamat ngamin ngagluto bakit? Imbagman ba saan ka lumuklog magbem? Kat kastoy gayam kaimas ngagluto ni Andy. Ano matikan ka na? Ngam jakman amo ta jakmat lumukmag. Talaga siguro akastuyan ti kababagik. Ay da, talaga asaan alumukmag day ta. Gamin, napili ti kankanan na. Ala ni mama, sa anak ka diyan napili iti makan, babe. Diet lang. Ala, mangan tayo kiti amangan. Diet di ta. Nada makan, mangan kiti. Nabayag kayo matan nga gayan ayat ka ni Carlo. Apay no, agsimpa kayo matan. Iti kasta, makita mi kan mawawir mi pa'y dagiti agbalin to nga anak yo. Saan mi pa'y mata na pagsaritaan day taba, nagpapa? Isu nga rod, asya akong timang ibagbaga iha. Ibagam kidding agkalay sa kayon. Ang papa, nakababain mat no syakit din a babae iti mangibagbaga iti panagkalay sami. Pagdangay kumuti nakababain. Ang gayan ayat kayo man. Iso arumbang na lang nga ibagam. Not niya mati marikrik nam. Ang papa, ang mga no ma-offend kanyak,
No ibagakkan ko na ti maipapan iti panagkalay sami. Saan mo't siguro, iha? Ibagam ngamin amap-maparan ti tawan. Bumakbakit kan lumaklakay kayo matan. Nasaysayan mo't lang, no agsimpa kayo. Iti kasta, makabukal kayo matan iti pamilyayo. Sige, Papa. Bayan nyo, tapadasag to a kasarita ni Carlo. May papan iti day tabanag. Will you be my wife? Carlo, Will you marry me, Kimberly? yes, Carlo. Yes, I will. 1,000 times. Oh, agyaman ak, babe. I love you. I love you more, babe. Oh, nagpintas mo dun tasing-sing mo, Ipag. Kasla itakla ang ama kita dayta. Talaga nga itamlaang ang makita. Ngamin, idikal man lang nga inted ni Carlo kanyak. Nukas na, engaged kayon? Wen, ipagruksan. Oh, kaano ngay nga ruti kasaryo? Madama pa'y lang nga plan-planwen mi. Ay na di yun ibay-bayag, Itikas na, makabukal kayo mo tinadagos. Wen nga rod, day tamat lang ti sangkay baga na papakan ni mama. Katwan matapi man, sigurado ang magagaran dauna yan ang maadaan iti apo ko manipod kan ka. Isumpaya. Isuda nga rod ti excited iti panagkasarmi ka ni Carlo. Ti kayat ta, kat agkasar kami na dagos. Katwan nga anya pa'y laan nga iti ur-urayin nyo. Adda kayo matan iti husto atawan. Kan may sa, nabayag kayo matan nga agayan ayat kin ni Carlo. Am-am mo yung mat siguro ti tunggal may sa. Agpada kayo matan nga adda na talgad at trabaho na. Iso arumbang na lang nga agsimpa kayo matan. Nanang, mabana kon. Sige anak ko, agan-anat ka ha? Di mo man ngaminan partakan ti agpataray iti motor mo. Slowly but surely ako nada iti English. Un ka din, nanang. Danag yun na yan. Udno na partakak ngagpatpataray. Ngam nanadakmat ngagmot-motor. Kan may sa, amok matasurutan dagiti rules and regulations ti kalsada. Adda akong dita, anak ko. Angam ni, pangaasim ta di mo ko maialang-alang ti bagbagak. Ngamin napudot ti disgrasya ita abulan. Amumat nga agsasaruno dagiti maak-aksidente iti motor. Saan lang nga ita? Dandanin ti kasar mo. Iso apang nga asim, ta saan kumaanatangken ti ulom? Un ka din, nanang. Sige, mapana kong tanihal dawen. Ang mga numaladawak pa iti trabaho. Sige anak ko, di mo liwayan ti kumararag. Iti kasta, tarabayan na ka ti Diyos kabayatan ti panagbiyahem. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, babe? Ni Rene, babe. Apay ka, no? Agparparescue da nga raw. Nagkurang ano ti warti kabidday jesay. Ket, mapan ka? Kapilitan na, babe. Awan mo't nga minandaddo, maibaon ko. Iso nga ano sa kuna ti mapan. Makasubli ka nga tadagos? Dahil tatidyak mo, babe. Depende, Ang mga no, tulungak pa'y ida ang mga ikabit karagiti war. Iti kasta, malpas sa dagos. Okay, awagan naktungarod adagos apaman amalpas ka. Iti kasta, amok no anyan tunga oras ti panagawid mo. Wen, babe. Unay mo't lakit di nagasgasat mo, anak ko. Apay ngay bati nagbatan. Apay ngay, anak ko. Bumangon ka, Tita Carlo. Bumangon ka, pangasip. Ayawanan, balasang ko. Awanan ni Carlo. Nung apay mat ngamin, nga isupay tinakapasamakan ti kastoy.
Apay! Unayan na yan! Unayan, Diyos ko! Apay at anak ko, pay! Apay, Diyos ko! Nakakaasi ti anak ko. Nagatuon ang itarapap na itibiyag. Gabanyan. Anyan takastoy matan tinapasamagan ko na. Nagsakit. Unay ba't langit din ang kinaranggas ni Gasa. Nagrigat nga aklunan. Apay nga imbati na, Carlo. Apay. Kasano pa itandag iti plano ta? Kasano agpaitan tawan kamatan? Kasano agpayan? Nagsakit. Nagrigat ka aklonan nga awan ka. Nagrigat, Carlo. Kimberly. Sige lang. Isangit mo tapno malagan ang tirik na. Kasta ako't idinapukaw ko ti asawak. Iso ang maawatak tirik ng ita. Nagsakit, Roxanne. Awan umaspik, iti kinasakit na. Apayan ni Carlo, pay. Apay. Kas na kunakon. Maawatan ka. Angam talaga akas tatibiyag. Nalabid nga doon na pimpintas na plano ti Diyos para kin ni Carlo. Kas namatan kan ka nga imbati na. Kasla jak kabailan nga aklonan ti amin. Kasla kayat kumatan ti matay. Kas naak matibli. Angam kaasi ti Diyos. Ininot mat anaaklon ko ti amin. Patyak adong tang tumatlaang ti panawan, ama kalipat ka. Basta di mo liwayan ti kumararag kin ni Apo Diyos. Ay, unay matlakit din ti kasjay agas-gasat. Ti agbalin ko maaman ugang talakay. Ay, wani nga rod bakit? Kaasimat. Nakasingsingpat ni Carlo. Ang amno apay mat nga isupay lang tinakapasamakan ti kasjay. Wan nga rod no apay mat ngamin, ani Carlo pay laeng tinapili da pagpareskiwan. Ay, nagsayaatan ko mga da dito'y balay. Agam, anyan, tainawagan da pay laeng mat. Isukat nga rodan tinakuryente jay site. Ay, wala nga rod. Talaga ti aksidente. Awan ti pilpilyan na tao ken oras. No talaga nga oras mon, talaga nga ipan mon. Ay, kaasim at janak ta. Sapay madama plan-planwan dan ti panagkasarda ko ma. Ang anyan ti kastoya na pasamak. Kaslasaan na nakapapati. Kumusta kan, friend? Okay ka din? Jack amo, friend. Jack amo. Noan niya ti marikrik na kita. Nagdagsan ti barukong ko. Nagdagsan ti riknak. Jack kumapay kayat ti sumrag. Ang masapul man. Tani, adoon na yun ti absent ko. Ay, talaga akas ta, friend. Nang runa ket kapudpudutan pay lang tinapasamak iti nobyo. Sana bale, mamati ak ngayon inot mo't lang amalipatam ti amin. Kunada nga rudan, time heals.
Aywon gayam, adda ka no maangay ami sa ijay labi inton madamdama. Kayat mo ta mapantama kimisa? Ha? Mapantama kimisa kunak friend. Kwa, friend. Kinapod nun. Diyak ngamin unay makimismis. Amok iso nga rod nga awisan ka. Ala, umay ka tamapantay ijay labi. Apag gusto, sa nga pulo a minutos langan kat mangrugin ti misa. Good morning everyone. Praise the Lord. Kumararag tayo kakabsat. O Diyos, ama nagayat ka na dumuunay. Agyaman kami, Apo, itinaldaw-aldaw, gapu itinaruway a bindisyon mo kada kami nga anak mo. Dida kang kumabaybayan, o Apo. Itaklin mikin ka, titunggal oras mi, kat dawatan mi, nga ilisida kami kadagiti anyaman a pagpagkanan mi. Tulungan da kami kadi, o Apo Diyos, amang handal kadagiti anyaman a panubog adungteng itibiyag mi. Agulimag tayo nga rod iti sumagmamano a minuto, kadintay sang kamay sa ako mararag, babaan kadagiti bukod tayo akararag. Diyos ko, at tuyak as si Papa kong baba dumawdawat iti kaasim. Tulungan na ko man, amang isubli iti sigod aganay gay ko. Tulungan na kamang lipat iti sakit. At ako maapalag-anam tirik na. Ikatam tidagsan ti barukong ko. Katulungan na ang mga parwanan. Miss F, jak amo ti sawag. Panagriknak idi kat aglus duyakon iti kastaunay akapsut ko. Ngem first time napasama kanyak akabayatan ti panagkararag ko kat kaslapim migsaak. Ijay ko na-realize at ikararag kat talaga a powerful. And God is watching over us. Nakariknak idi itibain gaputa siyak jay tao asaan amakimismisa. Ngam iti dayjay agundaway nariknak ti presensya ti Dios. Nariknak ti panangarakop na kanyak ajak pulos narikna iti lasod ti panagbiag ko. Manipod idi, dinuminggo akon amakimismisa, ket ininot meten analipatak ni Carlo, ngam kitdi agtaltali na adlata iti puso kan lagip ko dagiti kinasayaat na. May saak meten kadagiti mangibingbinglay iti ebanghelyo ti Dios tunggal adda ti misa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Kimberly. Ken ka pagayam, Kimberly. Yes, prayer is powerful. Nagasat ka pagayam ko. You are so blessed. Kunam asaan ka aman nakimisa idi, ngem na-encounter mo ti presence ni Apo Diyos iti biag mo idi oras a nagkararag ka. Ita takunam adinuminggo kan a makimismisa, sigurado a mas makitam ken mariknampay ti presensya na iti biag mo. Nalabit nga da napinpintas a plano na parakin ka, iso a sinublinan ni Carlo. Ket mamatiak nga ikan, wenno paraburan na ka, iti lalaki nga agbalin a kapisi ti pusom, babaan iti panagserbim kenkwana. Alakastan pagayam Kimberly kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay,